Digemermad var internet vi an abad an webnoz, mais o lawen tre o hat kaout a honor ember via webnoz genta, et twe an dud var internet epken, varion et prime time dreistol d'an eur l'er m'avait en dud o sel d'avad ar an tele bar ger, via vech kenta vegred an drahe, skignet Ingal bep miz, on abad an varion, bep tre de lain ar miz da eiz ar hanternouz. A ba pler mom an me hiou, an me mom ba kreiz breiz, ba kareiz ma plich, an me mom ba lycée. El lycée diwan gant lycée idi tro drodeo. A blam de ber mom e barzer lycée hiou, blam de ber mom mama et twe a reiawang, d'amber a rem a ouio brezonek, a brego brezonek en amzar da zon, hag a ben neubet e vogoul gato, ba per jonj dio, deus ar yesse, hag eon jonj dio e vin gwez da breg brezonek en amzar da zon, da labour a de brezonek, da veva e brezonek, da breg brezonek do bugol e ve, hag bugol en no a ben neubet ke sur, goulvo gato, a goulvo gagnor fi ve hag a zo sel da ran abaden, dior fi da rei ou sentiment o koulenou, or prenestek a pesam, a gueule e peus, just in dan ar skram, skrivit dom o koulenou, hag e vin le net ganin hag a korin armero, a zo ouzan urziater, o hotos o kemenadenou hag o koulenou, a on vo itron SVP, pa da tout an ouz ves. Tabut vo pad an abadenman, son erez vo ve, a ben neubet e vo chilaouet nolwen korbel o kana, don a raio gwenin louarn da genig a ivladen neve ve, hag e pad an abaden e vo laket e fin an abaden kentoc'h, e vo laket ar goz var a leurioù nevez em bandet e brezonek, hag e vo digemeret skrivanier yen galerir a be poad hag a bep seurt, hag e fin an abaden ben ar fin e vo komzet eus internet, perog e ken sod an dud gant ar blogou. Me plas d'an tabut da genta pesar amzar da zon vi ar brezonek, vi ma jomo beo oriez, vi tabut alem hichen daoulisa di yaouang, ken an abask, a gana morvan e kichen, lar arin ou chanj, mis chans, kren a krak da rez o BP d'edve pa tout an abad en ma, digent a tout Jan Bertomin, digemermad, kuzul ya randvro, karget eus ar brezonek, eus ar replace mod, vel just vi respondeo, var an dachen ze. Dominique Andro, ze sanganyom ve, digemermad, Dominique Andro, fiz o eilren ar arredi mutuel, ne ket ba breiz epken, me er France a bez, divenet o peuzatou ar brezonek ba o tibang, lar ar dom a blam de ber, a per neus digas e dom ben ar fin ar brezonek ba o tibang, kenan an abask, an amorvan, an me peus stud, a bep seurt o sel de han abaden, a bep micher, a bep poad. Penaos e velit fi amzar da zon ar brezon hag a pe ferroan l'air d'an dutse. Kenan. Ba, me golar an da zon un doare gant fizians. Da blonj e vo brao an da zon gant ar brezonek. Me chans e teo da vez a komzen murmio hag e vo dioroet ar yez. A pa vetu da skwer i vani festi ar strejou pe l'erioal vi goulen muior a frezonek, muior a skolioù brezonek, ar jaden tele e brezonek ben ar fin, mor fi o la ne ket ken fall an traoù. Ba vi ar poen a lycée amant ne vez ket sante dre ne vez ket trawalc'h a brezonek, pu remont pen en ergelc'h brezonek pem deziek. Ur ghetto? Non, tan e bet. Digor an var ar bet, me... Et mon et trezon pag e ne santom ket ne zom a brezonek modal. Mais d'abord pe ruimp vuez studier pe dreistol vuez Micherel. Et vo santé dreistol les ur vank kren a brezonek ar vuez foran hag ar vuez pem deziek. Hag eo jonj d'or mor vont da veva e brezon hag an amzar da zon pa vi ret kuet eus al lisemañ a memes da breg brezonek do pugale, da labour a de brezonek. Mais zo echonj ken dec'hal gant ar brezonek en ma buez PMD hag en ma buez formil. Neuze memes c'hoant labourat de brezonek var ar mediaou hag kont brezonek d'am bugale mamo hag ken dec'hal gant ar yeze. An amor vant pe a jonj d'or. Penaos e velit amzar da zon ar yez gwire am war lycée ve prek brezonek par tout klevek brezonek par tout. Hag eo jonj d'or e vo ken ez ben ar fin hag peus kemen a vi ans vi kenan. Ya fichans meus ive, peogwir amañ ez eus ur bern tud menet,
D'amzon, je ont pres d'arraille lance neves d'ariez. Mon scléren évoqué justu pegur en am gavou d'arim goude à lycée en ur bet egalek pedost. Mais d'amzon, je tu over un drabenagal. Déjà en ur gomz dom bugale evel mon euznir et sevet ar chanzé. Nor ket chalet. Non kere, non. D'amzon, fusions me duve. Yann Bertom in main rei mel d'or ben ar fin. Fe pez so drôle ne betor a dud a vo barvro a oui o brezon ak an amzer da zon, da zo sur, blam d'an ber an ol brezon de gerien pe a loden vras a zo tu kouz, me meustra, a gar remman ben ar fin a la neus fions barriez hag in im velon mat prek brezon ak an amzer da zon. Ar gwir zo gato, force penoz ma ishe deskieriez na viche komzet gant den ebet, de viche ket plijus. Digreski a raio niver ar vezon egerien, et pas de nebeulbevich vorroaz, met ma kendar lantraoù davon nevel ma zeon, a ma teom a ben da gaout muor a dud barz ar skolioù, a ma teom a ben a eun kontant o klevet daou zen yaouang a zo e lise amañ o lavaret o sentiment da gozel brezhonek do bugale po do, ragaeo en doare iskiz me meustra, pez vez gret bremañ eo neket ar geren per via a gomz brezhonek da rugale eo er skol eo evez desket ar yez. Setu eus ur stourm da hounit eo ma viche treuz kaset ar brezhonek gant ar re deus bet ar chans da zeski e barz ar skolioù du yezek. Adreze e kresko buan niver ar brezhonek erien. Force neus ket vel malare ket an abas kelzik a vrezonek vue foran ster de labour et de brezonek media ou ar c'heller ober, skolioù ar c'heller ober ve, mais mez ar skolioù ar media ou peler an diaou labour de brezonek. Ya, memeus skolioù neus ketud an ol kaout ar brezonek ar skol. Neus e sojan pe ferret brouda ar skolioù hag an ol skolioù da zigeri entenou brezonek. Hag evit ma efe diskozet petrae ar yez, ma c'halfe pe bugel dibab pe ar gerent, dibab komz ar yez. Corinne ar mero zo deud da velet ar hannom, Corinne tud neus goulenn et traoù dija meur a draoù ar internet. Ya, ne betre zo deud ar rog ma krokfe an abadan dija, hag bezo bean tutiye agas o hetou a chans vat dan abadan. Fes so plijeus merci braz deo. Nen ar goulenn kentan hag a zo deud ar rog an abadan e daoust hag vo istitlet an abadan web noz ingalek o vech benaket. Ah, c'est ça, ar goulenn on eus ato d'ober, mais on vant a respond gant ur goulenn al, daoust hag eve istitlet tout an abadennou a zo, e galek daoust hag evezon istitlet e brezonek ne vezon ket, c'est to daoud om l'ar skler an traoù. Daoud om l'ar skler an traoù ne vo ket istitlet an abadenman e galek, na zo korn a vrezon de gerien, hag evit ur vecho ondrabenak e brezonek viare a vwer brezonek, hag are neus gret strivou da zeski brezonek ve, me da heul an abaden evo laket war a lerien fichenou pedagogel da jekour are zo teski ar yez da zerc'hel troioulard, gerioù a bep seurt e brezonek. Kenan an abaskpe an amor van goulpeus a he gant o mignonek, gant a liseidi amañ, diwan per vefe mat ober vi ma yafe gel ar c'hantraoù hag per peus rastelet a ben a he. Da gent a tout en de fer c'hoant a liseidi e vefe gret bruderez evit ar brezonek en diavez eus al lise evel ma vez kavet bruderez evez neus force peus seurt produioù a ze. Hag a liseidi vefe adu ive da gemer pers evit sevel an ezo. Bruderezioù evit dedeni an dut hag arteze sacha an ezo varz ar yez. C'est zo a bouez, Yann Bertomin. Ma'n ket ben ar film, ma'n ket roulenn mouni, ma'n ket roulenn ergen, ma'n ket roulenn postula, bo menon ket per, ma'n o roul bruderez ben ar film. Bruderez a goustaran me meustra, hag eus ez mat. Kroget eo bet erblamant, gant chikour kuzul randvro breiz, d'ober bruderez vet ar brezonek. Hag ur campagne kenta a zo bet, kaset a ben gant kuzul sevenudurel breiz, gant chikour a randvro, ne bet departamentchou, keveridigechou, ne bet stalioù, hag an eus sentiment d'ober muioc'h muir hag no neus ket santet efed a campagne kenta.
Mais morvad et rankom don endro, hag mate choa jou a zo dibabou a zo begret, nik vonke de za revela, mais redewa koumans, quoi. Si tu kroget eo bet, mais a gouer zo ganeoc'h, skolioù du yez hag a zo un tamige pepler, e brezizel drestol, hag ne ket diez bremañ d'ar geren lakaat ar vugale bar ar skolioù-se. Ne bet blevich choiseau e oa kalz yesor. Mais daou e gout, même stra. Daou e gouzout, daou beza di ankeniet avechou, daou diskouez d'ar geren pegen mad eo, pegen efedus eo, evit ar vugale, evito da zeskigolor er skol, mais ien evit ar vro, evit tout apez a zigas ar yez hag a zevenadur d'ar vro. Ya me ne kondom kenemet eus ar skol a-se an deskadurez, mais e c'hell beza evidant dut ive evito o unan, deski ar yez a beza dedenet gant ar vro, kenemet o bugale. Ya gwereo, mais a boe pel dija ez eus ur campagne bruderez gant office ar brezhoneg a gant aozadur a vod an nol kevredigechou ar avardro stuma an dud deud, hag a zo eano dao, deski d'an oadorien, hag evez red campagne bruderez beploaz, var skritelou braz, var ar rerioù, hag mem eus tra, e vank ur sort lans, quoi, hag var a poense neus dene betroaz, neus kavet d'an diskoulm, pavel er rapez ar c'hoaz e brogembre da skwer, e la varchen ar hembreiz a gar o yez. Hag ar vretonet mateo deus doujans evit o yez. Med nike gwest hag avdin d'ober kemen a strivou a ma vez gret gant ar hembreiz. A setu an dra a vank, a penons ober an dra, neus ket respont da pep tra, med mateo an abaden a zervicho da zigas menechou al. Mon vond avel d'or stu ur menos d'an nebeut a vilak mur a startijen bar yez, a geulet a reia wang d'an noldud e hor yez a vremañ, e ben sellit a labo be kaset a ben ga skolajidi diwan a relek da skwer, troed neus titeuf a neus a re vrudeta, ba bet ar bandennou treset, troed neus na e brezon ek neus kepel zo, a get e saig Olivier da vel en euf. Nevez de dermez o titeuf a leur o pot troet e mis c'hwere ar blomma. Stalioù emañ bo e dilun, jonket, tro poz bet a god pego a skoueren, petra o sonj. Tu sois très traversé, puis arrive au destiny cossor, puis vital goz, à deux vital yavon, change à rade plus. Skrivit ur goulenn va un tamm paper hag an inton fibrom a responto. A dibidit eo ar spolini ganit no deus ket galet mont erviel. A tremen a rablaz ar pinochez dre ar begel. Hag en natse e war dija pa war spel gwenigan. A neuzet titeuf penons eo bet. Skriv da c'houlenn war un tamm paper, divezator e respontintet. Hag e kav dir o chomet ar fent, pek ur gwir ne ket un dra ez derhal d'ar fent. Avechou eus deud traoù e brezhoneg ne oant ket e galek. A skwer la leçon d'éducation sexuelle war gantel reiz. Reiz a zo ivez just a reiz a sex, hag a zo ivez un avnak zo reiz. Si tu vas rendre la leçon juste, la bonne leçon, si tu as dans razen e oa ket e galek da skwer. Si tu vois ur rol hag ur goudit. Da skwer evit kenavo e bet troet keno. Hag a vechou e trezomp la varon keno lese ar sart truk deomp. C'est tu titeuf e brezhoneg bet troet gant skolajidi diwan a relek. Justement, un den eus a relek, o labour a de relek, an meta emrichen Dominique Andro, fi peus orzel led an var an traoù meus tra. Fi zo labour et e bar son tibang braz, var mahajou a zo bet da bez, labour et ve gagnor e galek, e soz ne ket sur vechou. Pe jonj d'or ne he o vel et tud yaouang e gisse o tif en ar brezon hag a tud a vel deo labour a de brezon hag en amzer da zon. Hent a dra meus c'hoant da lar, gar poez moez bigouden. Kalz plijad ar meus da bez a am a venoz. Et toi studiaouan, wek klev morse, kem dal studiaouan pre brezhoneg. A pes meus c'hoant da lar, da rezo armen da gada rezo e randvro a brez a bez. E posubeo,
de lac ar brezonek da zon mez eus an diabars. A hentadra a zo bet bet gantibank genom, fer bloa war nugen blaso vraiment, lac a brezonek war chekenou. 10.000 kuech ar bloa, veget ur cheken e brezonek. Hag a ugen fer blaso, c'hwer blaso, e brezonek kareiz, c'hwer blaso, a zo belak et genom var billet d'aouar en brezonek. Setu bep mis avait 3 millions tud avel brezonek var skram genom. Mais blam de be avec gret an dra hegenyor. Na zon doare da honet pratik ou spen, klientet ou spen? Ning zo van dachen an ekonomiez var bet a bez. Medam e ran vro, a Crédit Mutuel am a zo bekrouet gar vretonet. A Crédit Mutuel a zo dar vretonet, a pezerem evit ar yez neket evit ur bruderez. Nek evit hunnet mouni. Na zo bilaket ar yez, evel lakom ar sevinadur, dirak, mag ar vretonek no kemez mi de zo yez, a het a gwech meus prek brezonek an tele, pa an deud ar ger, an ebergerez, meus dizoloet kalz a dut, a voien brezonek, a meg moe keklev en eo morse prek brezonek. Da ba oan devez se zo kalz a mur, na zon doare da lak ar brezonek, da zon van ekonomiez, ba labor, Ya, mais pez igas ar brezonek dor a ben e kouskou pa veler an trao eus abel, eo poezus ar preg eo galek, soznek, pe force pesoriez, eget ar brezonek pa jonger eus abel, mais nan eket o sentiment dor. Ar brezonek, ar goulen neke deing Dominique Andro, deus ar Crédit Mutuel. E pa d'ar Crédit Mutuel, lak a brezonek var billet d'aouar apret an marche kenou, na zon doare dan davet toster deus ar an vro. Hag gemor a he o tifen a ben eo d'an telez ar rand vro an dra ezo belar pet pel, chonj dor e c'hell ero ber an dra gant ar brezonek. Crédit Mutuel am var an vro a jomo bio gant ar an vro zo bio. Egiz meus bel a varet vecho pa voen bakemper, Crédit Mutuel Kreis Breizh, Crédit Mutuel Breizh, ne vev o ket, ma vev ket brezonek, ma vev ket Breizh. Kenan le a peus dom tou chantek e fel d'or labour ad an amzer da zon e brezonek ma c'heller am peus on den a ver mod ekonomi ez ar vro, embregere chou ar vro pe a pe fer c'hoant goul gata. Non, oui, on kire petra goulen gantan, mais a zevez goulet e o bet kavet gantan brezon egerian en embregerez, em a wife. Hag sojaromp eve fe mod lakad agno, enfin eve fe embornez kler ez brezon egerian en embregerez, e peb embregerez a zo. Evit diskoez e c'hellon rai int servijou en oiez e ar brezonek. Hag e c'hell fe servij meur embregerez. Dominique Andro pe jonj d'or hag eon ve fe ket mod, ben ar fin ar pez ma roul en bochi brezonek gaien da ganta. Gouderez rakomzat deus a lezen brohal. En bochet vetud aver soznek pa veim, en bochet vetud aver spagnol hag ar yezoual, blam de be ave fe ket ar brezonek ken koulz hag ar yezoual. Vid en bochitud. E a goudaran. Am ba bro-Breizh ave embauchet kentor brezon tu deus ar vro gouderez mat me meus tra e Paris an devezal vo be goulen geneng berakom be breizat vi labour ba Crédit Mutuel nan ne ket be breizat me gwelloc'h eo bez a breizat me meus tra evit a rebrek brezonek ne ket ez dom hirio me tra ben a blavechou da zon vo esor da implij tud a brek brezonek a blamour da ber neus ket tud a war a brek brezonek e ban embreger ez irio. E ma vez kavet lod, se fe mod diskouez ez eus lod a war brezonek an embregerez, e ma c'halfent int, rei servijou zo e brezonek. A ben epem alar rei ur prim ben ar fin da rei a war brezonek bar Crédit Mutuel. Non, mais embregerezhou a bepsort, rele fe lakad ur poez varse. Hag rel fe an dut, en roet, gouzout e studio komz da brezonek gerian. Hag rel bezo
Herbius foran ive un ti esgarp et un tamm pebler. Gwer an Corinne Ameroz o deud en dro, Corinne peseurt goulenn ou gant an dud o sel d'ar an abadenn. Beu dom gant ar gourre. Madou eta. In yaouan kalas et glaon, der hellerin ganti beom fichans en miez. Merveilleux, il ne me reste plus qu'à apprendre le breton. Ah, super. Daouroulen memestra, krogor da roi tammou elvenou deus a responchou, penaos digas mignor avrezonok en embregerechou. A modal, penaos evel are yoang bedan internet hag an teknologiechou e brezonok, vel just. Ah, daoudra, an embregerechou matra ha Jan Bertovin, hag yonz o moyen da vrud ar brezonek ban embregerechou. Mat kroget eo a bet varanda chenze gant an office ar brezonek gant bet blavechou a zo, po bet roed lans da campagne yad ar brezonek. Hag a zo bet sinet gant meur a gant stal. Nemet ahe, oa un tolesa. Hag a din o gwelloc'h a pez o bet gred evit ar hominio da la varedeo, da hominio e bet goulennet ober traoù. Setu mate, e vo... hag avechou an dud no deus ket chanj deus a pez stud a ober. Setu perak e bet kiniget an dra, e touez un tregon ober en bennak, di babit a re, el ober, pe a re a blij deoc'h. Hag mosse vez goelet penaos ez eus tu, bon, dija redi mutuel ze belaket ar chekenou petaman a mécanique. Ma vont da roulen an draouz pen a Dominique Andro, a toli devez. Non, mais... Non, mais bez eus tu da skouer kinig dan dud a vez digemeret en ti bank, un an bennak a gant brezonek, o chal oa bet en bannet panojou bihan, ama vez komzet brezonek, petra a sorti, petaman vara paperiou, neus nentra a vir ouz un ti bank bennak, force pe sort embregerez, en band paperiou en douiez. Se vez gret tamm e bas ar hominio. Setu un pez mom o gwelet gant an office, eo bremañ gwelet penons, vid reilans en dro da campagne e kichen an ebregerechou, goulen diganto mate, ober an nebet traoupe an o ar stal e brezounek, paperiou digemer, ar musik e barz an tibang, ar responter telefon, a bep seurt ez eus, mais peur via ne warket an dud re petra da ober, re de o chiko aneo. Anor, fi, pe ferran ve labour a de brezon hag an amzer da zon, hag yon eus roet fi ans dor penons Jan Bertomin a Dominique Andro. Yam, un temps... Yam, Marteze, mais... Ouz an ket ve pred eus laret kalz a trao a ben ar fin ve l'ar kere ar chan chamand. Neuze, Marteze ve ferren mon primor gant an divizou, quoi. Jan Bertomin buan a buan. Ne veler kere a chamand promet e veler a drao ne yer ket buan a var. Souez e dun penons na morvan de deus ket golet chanchamanchou en e her ginidik. Yo, hag ane ket echu, reoa la vo... Ah, mais redeo da real ober memestra. Merci da randro da brouda rerual d'ober eve. Allez, hag an dro. Ya, apes eus gret. Dre an office eo evit pez a zel ouz ar hominio petaman an embregerechou eo dre an office e tremen an trao hag an office vez chukuret kalz gant ar andro. Anna Morvan ken an abaska. Merci braz d'or vid ar goulet nou man. Klevet on eus a hetou chantek un an bennak l'air d'homme, j'ai 17 ans, faut apprendre le breton, c'est merveilleux. Ben ninzovon da l'air da talf point guire deski brezon hag energilou nolwen korbel o korn d'or stu. Nolwen korben bem de houlou. Klasker Bem de hulu E fyrsan E kemen korn E
et qu'aimes-tu, et qu'aimène l'air, et qu'aimène rue. Évite kavut aliu, as tu magaso cuida riu. Bem de hulu hortosa, bem de hulu eheda, dianantam pe eular blei, bave feskler pe nous du dal anei, gordos ran en nael. Fesar vueda iliga ma frunel. Bem de hulu i harzan, varanini beare, ne som lairet mamue, varanini beareu, ne som lairet magulu. Bem de hulu, bem de hulu, bem de hulu, bem de hulu, bem de hulu e sava, bem de hulu e kana, drea faut a usdam fen, passiv ma moes gizer vinogen, varni halima kerzut bel bel. Bem de hulu vo luskel. Nolwenn Corbel, a Soek Sibiril, zo da zen Isangati. Nolwenn Corbel a doio am dorstu talandol, Owen Poho, zo ma barzal, mon hot az na ave, da zon da debut al Sanganiam. De tau. Nolwenn Corbel, a eus klevet a touchant da ouliseat l'ar, fi an son eus ben ar fin bar brezon, fi an son eus en amzer da zon, hag echonj diom mom vont da labour a davad e brezon, hag a tout ar pez o be promet et al e kichen. Per jonj d'or fi zo labour a davad e brezon hag bemde, fi brezon hag bemde, nekedez, me mestra, ster torre, kal zesor eve fe labour e degal hag kesur.
nous on ket dreze pan purpose divis ad obar ba pu et même chose de gana ad skriva trao e brezon c'est tu SRE brezon pas juste mais u et obar penos had voisha ober an ad voisha vi la ober doublage puis vi trao e brezon dreze pan peser hen peus dibat ma hen dime zo var brezo hen ar brezon mat gisema c'est tu SRE Muskelar avec dit ils en nen pega pavekos Sacha gazetenerienne pavekos Sacha gazetenu mondagana mezos arvro ne keken simp am trauben erfilm neke laket an trau da vea vitom c'est tu arguden neke veke chikour et kals vi m'avait fait esser an trau peser mod er faire chico andra bah peser mod déjà m'avait fait doujet m'avait fait penos velat m'avait fait laket un dras au sclair m'avait fait laket ar brezon et d'avait officiel andra déjà avait fait on dra a neke nitra figure Adal e garmar ese ve fetu d'ober peptra, enfin ve fait ket da stourmiato evit lar perag vi pera mo Robert Trau e brezonek a kavout de displegat dennou he da gadreuz evit lar perag e rid an dre puis rede e ve fait penos an vet ar yese gizareal hendal ver ato on imzi fen pe o lar ya meran enfin bon c'est tu hendal voilà. Neve ket digor et an nourioù ma peus c'hoant evit da skouer evit ar an operag veke klevet mier a vrezonek var France Inter pe var penos radioioù galeg o yez brezonek pe yezoual pe katalanek pe okitanek pe yezoual deus ar bed me vefe kont an braz o klevout son erez deus ar bed a bez nazo d'an ber veke d'an vet ar brezonek pe d'an ber zo disfi qu'un ver ar brezonek. Mais on a faire kouz e an dre, an istor a zo dre an dom hag istor, voilà, penos pouez a gwarnam an brochal hag a fel kedeo, penos in pen kalet spontus hag ne kenem edo fen a zo kalet me peptra, med ar fin peptra. Yin ket a lar matrer un tomi goak koste ar zlip. Med non, mais beso zo da larde e brochal in spontus me meustra rot evit plegi var an dachen se, evit digemer eve fe komzet ur yezal var an tom dachen man eget ur yez ouspen vid ar galek pe ar pez a zo gwir kojet ve trawal ouspen ar galek e brochal a poen eve fe digemer ed an dre hag a santet an dre hag a zo ur virione hag just a war a non pas a santi an dre a zo penos mais azo non mais azo pouez ustri ya klev chilou non mais da larde André zo triste André azo andra hag zo penos lardeur zo penos illegal e velaret se nier enfin André zo nulli bueiou pegur lar an eusket deus a vrezonek var an dachen e brochal azo lar an eusket deus outomni a korki a hemom. Guir, comme zo guir. Gan nalwen korbelgel, eus Corinne et ton endro, Corinne Penos ma compte de slu SVP, ahe? Beud d'ar madre dut o kastreu ne mem que d'amzer de noten. A gwelaze. Mem estra et tigwe peptra an pas be an eret. A-tu de speler? Kou da rir de speler main kas mail ou dom nave fe mat skrivi dom de speler mor o chilou an abad an man arai o pluja dir dom. Bete gen kentor tu deus breiz hag a real n'en que skrivet troaz deus speler e kason an treo mem estra vit frealzin olwen poko braz deus perstut a zo fan de pelzo neus que be la kepiou ur goulen a zo diaz e war me didenus peta respondare ar c'houlen da beta zervij diski brezonek. Gant Paul deus bro Leon nolwen trawa vefe da vrezonek erien ur rap evit gad brud meskari yaouan. Ur zouezadenn no a ben neubet. Bezo. Hag skolaj a relek ar c'houl daoustag evo enrolet web noz skolaj rokpel konten vim o tigemer panor. Ba konten vim davon da velet an eo bar skolaj. Gwir blant de vir vet desket brezonek. A tou ar memeus goulen a 1000 gwechvernugen o wenpo. Nor ket deus skuiz gant ar goulen mañ ve. A vechou? Perak deski brezonek. Nous on ket meus ket morse meus mem roulenet an drae.
De démossé. Eh ben, magedou de mossé maison da holpel leur blanc de beer, ma felke de respondant perag labour a des brezonek rak saison dral, owen po ne side orstal gant brieg Olivier, on den yawangal lana startigen gata ver brezonek ve, an daouzen yawangman ne side orstal, on nembregeres design a faïence, ma plich, labour a da reon e brezonek vel just, a levezonet e vezon gant ar brezonek, nazo gasaig Olivier a tout. Alatoz nambregeres design makeres. Design a wenet gant breiz. Daouam e barzan ambregeres, me a briek, me do karget deus tout ar graferes gant design, a briek a rav ar dro a loden ken verzel. A goude bez a gred ur studiaden var ar marketing, en eus gwelet a ben ar fin ne oa kebe neveset kemense an traoù da genver al listri. Neuze on eus sonje de oa ur plas da gemer hag on eus kroget neuze d'ober design o kregi ergegin. Kroget ebet ur bloasso neus ket a glem bezeus nanter kanstal benak a skin ur produioù e Breiz, Dreistol, un nebeud e Paris hag ive broeskadi. Classe 40, chom beza levezonet re, vel just, mais fin kentor awenet, quoi. Ne ket levezonet, mais awenet, gant labour ar seizbreur. Seizbreur a oa ur strolad ar zourien et ran daou vrezel, a oa et skuiz gant penoz ar skeudenn a veze roet deus Breiz, a oa ar skeudenn diomzeriet, un tamm redroet var bombard bignou hag traouen gounel. Hag o deus klasket penoz sevel traoù hag lote gant an amzer se. An art déco, art nouveau, muior varzu ar chinklerez hag motifou moderne, quoi. An danvez zo bet dibavet, an danvez porcelaine, padal ne ket un engoun deus ar vro, quoi, eo kentor faïencerez. An dibab se, dibab porcelaine, a zo begret peguir eo un danvez solut, a zo gouest da veza penoz, da dremen ar mekanik walc'hi meur avech zo ken din dan un devez, solut hag ar gwen ive, gwen ar porcelaine, gwen kan, hag lote mat gant liou ar baniel, quoi, ar gwen adu. Yered mat. Alato design ar vro stad beside ga Owenpo a briek Olivier mo peus profou d'ober vinedel a karabat dijonj al alato main veljus var internet. Owenpo, hag eo pefe gret al laborze mo pefe ket prek brezonek? Sur a war vefe bet chinché d'an traoù d'amzonjia. Mais bon, ben ar fin eo ar studio moa gret, martete vefe bet gant un tem al, mais eo ar pez moar kant d'ober. Vel ar mat, or levezon et gant ar zevenad ur veljus, mais gant ar yez ve ba ou labour. Ya, ar yez a penaos e deus ar plas e barz, peguir, pep bouest, pep tam listri, e neus un anno brezonek ben ar fin. Penaos ma kont gant ar lato er mar emañ, degemer en ve mod gant ar real, o verz a ou traoù? Ya, neus ket tud o deus lavaret e oa nul an traoù, plijara d'an dut, pur veia, hag ya an dud a lar e a ben ar fin e oa ur plas da gemer hag on eus bechans de beur a rog a real. Ma ket an dud o hotos traoù kouz ben ar fin pe mo kouz e doare Breiz kentor eget traoù a vremañ? Ba an dra se zo dija, ma peus ran ar pal a oa ober ar kontrol just a war. Penaos peus sait o
autosier evit sevel oustal, daoust hag evezer degemeret mat e barzon tibank, pa ve koz d'an presti mouni, vid ober tro d'ar brezonek, daoust hag eve degemeret an dosier zevel on dra Sirius, memestra? Bah, an embregerez o be savet ur bloasso met a rektrez oa be kroget tri bloasso. Da la rede, an eus bet daouvloa vid prienti un doser Sirius kenna, a pas on met da velet a penaos antibank, ba gant briek a zo eloden kentor ar renvers, a me barek var penaos ar produioù, e be ken drechet ar antibank. Ve ket mousroar zet diragor. Tant ebet, non, gar pod a oa tom d'ar brezonek hag, non, tom deus ar zevenadur e montrolez. Dominique Andropé, jonge d'or, ivel an daouzenia oang se. Ne said ou stal deo, tro dro d'ar brezonek, levezonet gant ar brezonek, a deuden dro, da jom bar vro, da grouille an drabenaik bar vro. Degemer vad vro un dro, degent a tout. A change vad evit o raktrez a gouen bregerez. A pez meus klevet. Un autre poho lavar. A pez e besaid, a mod e besavet o raktrez a go embregerez. Et a memes mod zo savet tout an embregerezioù nevez vro, gant tud barek, pe bar produioù, pe bar convers, e brezonek pe galek, kai sur peus rak a prezante o raktrez e galek, oui ke kalz tud ventibank o kompren brezonek. Oh, be oa unan. Mais pez agon e m'avait fait kinnig et vel force spesseriez ben ar fin. Ya. Oui que diferez e tre pre a brezonek, mag evrao, mag a raktrez a zo montemad, mag ar menos zo mat a raktrez yal da ben. L'air zo bet pat pell gant an emzao e vie poen kroui, liammou et tre bet an ekonomiez hag ar yez. Var a zeblant ne ya ket varo gant trao pe goustadek gant e beta. Ya, guireo. Pe a jonge d'or. Guireo. E pe poen da ziblas, damak meus klevet nol wen karmel no e mal vel an trao mon evit ar yez brezonek eb stourm ebet. Evit ar brezonek en dibars an embregerezioù a rakom or stourm e touez an implijidi. Vi penaos vel ar egalek meus ket desket brezonek mat. Vi lakanio da kompren ban a blamour de ber. Voem lak ar brezonek resis da ar galek. N'ave ket get estre ban embregerezioù. Setu rakom displeg an trao, lak an trao davon a rog, matra doustadik, me bemde muor evit an dez a rog. Yann Bertomin pe a jonge d'or, za liammou e tre bet an ekonomie hag penons hag ar brezon hag a vechou e jonge an meilleur sort chimère ben ar fin. Tu da jonge, tu gwelet an trao deus daou du. Deus an tu e zeus produioù petamant kruidigechou hag o deus ezon deus ar brezonek evit beza, pez a lavare nolwen bremaik. Hag a zeus labour, a stalioù ie. Bon, a pez avel er bremañ eo. Tro dro d'ar zevenadur, e zeus muur mui a stalioù, a un bregerechou prevez, o en em zevel, hag o kemeret e karg, loden ie deus a c'houie brezonek, a pez a vez egret nebeut blovechou a zo, nemet gant keveridigechou. Hag eo reont o lod memestra vid ar brezonek. Gwelet a ran var an emband da skouer e vel ar bremañ stalioù prevez tud o lakad o arran deo unan hag o klask gant chikour evel just a ran vro pe an departamentoù. O klask emband var ar zelet a glevet var meus komprenet zeus ie stalioù. Er cinema, bon, zeus dija lodenva da dud hag a zo en em laket da produi e brezonek. Et on peut pétamment var pesaden nous arran, bon vraiment trop drôle d'arzu en daol, pe aeo en doare en tomique naturel. Douzen tual eo arre o de choaget d'aveva e brezonek force spécial micher et rafen. Ageo ur chance da gaout d'age et songe à la ran et tud a zo ahe lo d'aneo mate o do assentiment da zevel o stal hag gant ar c'hoant
Aubert Laboura des Brezhoneg, force spéciale Michel avait fait. Tos dovlasso, ou à deux d'avele d'Ahanom, tud industrie ar bâtiment. Agazo vraiment et d'arempret gant skolaj diwan plijidi, chicoré de bedar stumadur gant aranvro, agarpa la oa, klask tud, brezonegerian vid labourat et bars micheriou, bars un ties au staliu au sevel ties. Apes ozo rouez a war nemet non oke gole des escals adud a calz a mansounet agazo gwez roaz a gozel brezoneg. A Juan a waganto eo a blamor da live se a durel a zo gant an dud a zo bars an entenu diou yezek. Chachaneo var micheru a bâtiment a blamor e kavedeo eo eus da rei muor a lus qui est dans l'industrie ze breiz a blamor un drabenag da velet ar zevelties gant ar zevenadur ye hag setu el digeri kalz a dro kalz a un chou neves evidariez gantud barek da gozeal da len a da skriva el just hag o Juan beva a labora de brezoneg e breiz. Nalwen Corinne kentor, Corinne agion zo kaz adud o kas goulein o dom ember. Goulein o c'hoaz hag endro d'ar politikour yen kentornen evitor pe evidonol. E yann deus kemper a c'houl blanc bra hag a ze resistre neus ket be vote drag fres le fur gant ar socialistet. Blanc betra ne ze blanc ket ar politikour yen beyan prederiet muioc'h gant dazon ar yez hag c'hoaz en al ugen mil bugel oa sanset beyan er skolioù main ket ar he plerman dalc'h. Yann Bertomin, a zo goulenn o vidor. Ya, mais nemet muskeron tremen a ed an nozvez var an dachenze. A blamo... Respons Schubert, var an inegat. Neke gwir, meur a ini deus ar pes, a oa he barz ar brejou o deus votet dadu. Marie-Lise Branchu, Jean-Yves Le Drian, a tudal, o deus votet dadu, nemet a eus a begoal, a lezen a oa var a Chaledoni Neves, a tud no deus ket felet deo e viche kaset digarechou gant tud evit non pas votian dra. On sezondra, an ugen mil bugel. A zo ur pal, a zo belaket gant eom, hag a zo diez da dizout, met de ket a blog gant dra e chomom ebo bern entra, bremañ mammo kozeal gant ar stad, evit a c'hontrat nevez a vo etre a rondvro ar stad, rag e touez daouarn ar stad eo ar gwir da zigeriz kolioù a drestol da lakad kelennerien pe mistriskol dirag ar vugale. Ya, sterd an dar emprijou gant ar stad. Stard an trao. A randro neus galo debet varze. Var a poen an eus ket. Nolwenn Corbel, vidon en dro varanta buen a buen fiz o veva e brezonek, fiz on ar zourez o veva, o krou e brezonek, pe a peus sonjet deus ar pez neus la Dominique Andro ou pe Yann Bertomin, deus a liamou etre bet an ekonomiez hag ar yez. Hag gion era o lod ar stalioù e breiz vi chikour ar yez, a chikour an dud o veva divar ar brezonek. Gion pe fe kant drabenag da c'houl gato. Non, nous mais sûr avec gred non mais gred ver bern pese muskai dreist pa on est da putargan ba lonchiker CMB gueule an trau skrive de brezon hag andrei muskai on dra va tre hag bar chekenu mandrez on dra kouz brama mais trau egi se mi also on dra poe a boe spez azo a boe e o bar trau e l'er ma vo guel pe laket en arok ar brezon hag ben ar fin egiz ar brezon hag zo deus ar vroma egiz ema ar goe hag ar stereo hag ar mour a pep hag an dut. Setu meus aon eret eve ferret mi lakat ar brezhoneg var mem eus tachen a diskwel an dre egiz on dra a zo. Na brao. Kinig a an dor Nolwenn Corbel just a mandakat ar brezhoneg varvel, a mandagan on eil don dom Nolwenn Corbel. Schwazet mont var vour, pa va esser sel an dour. Mont var mene huel, pa van dud en trau e verve. Me fa questa cham var zao merves. Di an ar glaud, ziger an our, kreiz an nous. Pa va tom mar cham er plouz, badal. Peus ki gwella an an, badal. Peus ki sel de zouton.
Me va konten geliu an noa, blega real e chover guap. Selit une se drochpude von vanot gadi hambud. Poke sodes nus ke brumen me matrer. Bar zo pen, daus da regon preno ket mezon. O hoa bep nous be preda badal. Gilawit keda ono, badal. Glevit keda ono. War madra fen prospera trofal folla fallar folla ker zo diachen var a loa wer zo mami bien finar foi chom da heda l'endrodoti spontalai ron gize hi dans salplin var on ton bale kem estet vita ma ene badal puisque galve da ono badal puisque preche douton Davat, ritmus, madau lagat pen brazet ignasten madau an plantaneu, par madius kon per pamper seis exnautic, tu serret in ma pic, ni jalrin var kein an ankou den daou lambrud avro ar koulou erbedal, me vo pel de zouter, erbedal, mokedim de zouter. Badal, Nolwenn Corbel gant padal on compte de beten et ezivladen genta. Vide chou yant bet yant bertomin vokedugen mil bugel skoliou du yezek stert vo kiz ma vebe chonjet stert an darem prejou gant ar stad penons e velit fi an amzardazon ar yez. Meus ra zo fians gant ar re yaouang gant ar re o labour a de brezonek. Fichans meuzier. Fichans meuzier, a blamour daous dan diesterioù, e vel er meustra, murmui o kreig e bars, un chou nevez o tigeri, men o chou nevez o ton beploas, piou niche lavaret bloasso, e vichem amant o kozeal var internet, var eun vid ar bed a bez, hag evo André bep miz. Piou niche chonjet e viche bed savet abadennou télé, sitcom, setu da skouer nebeut traoù a zo begret hag meur a dra, meur a jonj, nevez a zo, murmu a vugale a zo memes tra o teski brezheng, me an dra un preneriet ganti eo daoust hag evo komzet brezonek an dud a war. Ken e trezo, do bugale. Var a zeblan e fel deo memes tra. Da lod, met redeve fet an ol, a pezo diesor. Hag un el tra eo e rankom lakad a brezonek da zon hermez eus ar skolioù. Hag lavaret eo bet mad bremaik gant a re yaouang a oare, niz o mad ama lise diwan koze al a re an brezonek en e trezom a tout. Ya, me en diavez. Penaos vez digemer d'an dre barz a gevredigez. A petra e rankom ober, hag setu ahe eiloden deus ar stourm neus da gaz da ben. Eo ober gant ma vo ar muiañ posibl a digarechou da goze al brezonek. Redeo sevel kreizennou natur, stajou vid ar vugale, abadennou seve naturel, ahe moa klevet de nolwen bremaik o lavaret. Penaos neus ket kouz lavaret de sevenadur ar vro, barz ar zalioù braz a zo e breiz. Setu kalz a draoù zo da ober c'hoaz, a pa vez traoù da ober. E ben, neus eme kregi e barz, an dre eo un doare, gouzo de chom traoù da ober, a zo ye ar seurt plijadur. Ya, la bourzo var ar stern Dominique Andropé a jonge d'or o klevoud a reamant deus preg o wen pop e Nolwenn Corbel a fi ans neus tout an dud se bar brezon hag en amzer da zon fi hag avel an traoù eus abel fi hag avel ar marajou kriz ou spen er bed a vrema penons e velet amzer da zon o riez a zo
bien, hein, pas veler penons brochina, pe brual trop de rodeum. Mir fians, mais vraiment par glevant tout à réazo rondondring vraiment. Apes jonjon, da mag meus klevet a brezon de racommande mes de sa scolio. Ja, med apes jonjon, mais d'accord qu'apes neslar et en berdomin, tout a vu galer raku vimon an trau de lac, arok, créor, ar vu galer de zavrandro, raku tiske brezonik, a galek, a breiz abez. A breiz la bez da gomansa. A breiz a bez war l'er. Med bourz an inse ne baseiou a yes. A rezo be eskolach diwan, a lycée diwan, a teuio mir de houten van dachen a labour. A setu lot houten tu a ban ti bank pe ban embregerez fayance. Med a reha, a gamzeo brezonek a neil da gile ben embregerezio, a teuio a brezonek da griski, a mos a vandachen an ekomnimias. Me kentar tout bar skolio, e ran vro a bez. Dominique Andro, merci braz d'or. L'air neus, a brezonek ba pepler e breizizel, a breizuel da houde, a vid diskouet d'or ba pegen beo a pin vidik e ar brezonek an deio, e kinig an d'or chilou daou lycéad Yawang, main vont da gana e brezonek, main vont da gana daou a daou galarir, mais faut que gavot an ar vechement rap a vo ma plech e brezonek ga a Christa a Jules. Mainton, c'est tuche. Colet opus Christa. Maiton. C'est une main von agan a rap guir et brezonek. Maiton ar zon eres. Petrazo tude o ober, ne met gortros didous gortos, mais dir en normes zerne blair, évite kousk, mais dar plouz, ir en pierre des arvus et redeve fait dans nol, gwelle topemde, évite kavou discoulmo, metave chou, nekedes, distarda ar schoolmo, gizeraz, rede classe, a kweza bv, j'varon trek modal, pas d'élénante, navo béredeuse, Ace, mille doigts met nekeken si blasé, heureusement, rak modal, j'cache meilleur adu, da enem las fait, rediet alia beza adu, aiguissé, arvué, azokris adu, en esperarada du zobeva, mais dans du dave vezri a esperazo échu, au ambier beva. Ya, Jules. La façon de la Arouez, Aziz Questa Pezoute, Barnet Vorez, on dit Gizine, Pedozo façon de Béa, Dissin, Vela, Ikrik, En Bouder, Bin Vidig, Escouscoudé, Vescudé, nous deux a, Fédé, Allié, Dissin, Velom, Nail de Zegidos, Ton main, Veldig et Choupeuse, Kedavez à Barnet, Vida, Arouez, Daliou, comme gros, quand Giz, Medorwene, Meke, Nen et non, et mental, vous déguisantine. Ces rythmes smada ou la gada l'osquet me entrape dans son hermès les wacket aise mes gants n'a juan erez c'est une zéheur son je vais reprendre ta leur guad neves déguisé de var marad leur pédagen emlas gustadik pavelez leur pour mélène agawa glace gwen peru mami fait archoise qui merfen gwen adu avisquad aviken diwal manout kemui diosariz min vigi gwelor mazeo uel au prise arprise d'abea vipeza di saint-vel Beza craint avar et vite non pas tevel la sevel arboniel gwen vida peur à vite classe dont la ben d'aveva et que Ziana tremenda amzer Rollin va sais-tu ces rythmes smada ou la gade et vite classe dit son jal m'a vu et aguelut préderia Tourmou, Herbed, et très beau blue, et très familiou, et très guarnamontou, diralou, dira, garpe vernier. En olab et des vides, mi ve féméné, qui vise ve greter, iou, mais pétavo varoise, gant qui mène à du collé, dit deux arvus et ziblaz, ça va dur, you, touriou, ties, distrugé, tu dis gablus lazet, bugal et livé, d'odrem, gant en a on, familiou, dispartiet, nenamat gavin, némé, den nana on, nebeda, du daz, ivis plané, den nili, roua, réal, bout de
craint fort, Goudout pin vidig échou, douarou. Vezali et zarpad, mais des vides, péguemen a vu échou. Adut digablus, cassonnier nous à zéro. Gand piou, et au bécrogué d'arbert, gand argoulé nous dister, trawar. Penos, beva, en harmonie, goudé kemenze, c'est d'azéandar. Christa, Jules. Regarde. SDK hip-hop. Hey! 13, merci Braz, Léo. Christa, à Jules, Bédo, Rapi, Vidom, Amma et Brezonek. Merci Braz, et là, Romdor. Dostum, on vond à la Cadargos, vara à l'heure Youne band et Brezonek, Andra Hevogret à Bebmise, Virei d'Ordahout, Arpeso, Braud d'Alen, Armarema. Agetoyo davelhan Visson Roué, zo amant deus da zeyeta Visson hag skrivet kit de survie dans les banlieues bretonnes, ma plich. Yann Biger de Yoganium V de sta pod ar gweland masket ar bigout ar oan, deus kin bigout... Ya guire mon niver ou ça va rember. Marianne a donara yove, Marianne a bedelis e ama. Hag skrivet hag a morandipod hudour an tourdu, roman edouare heroic fantasy, a betaped ar priz ar yaouankech vid an neil vech gati. Yann Biger piou gwell an masklet. Ya, trape war micro, seto. L'air d'un piou gwell an masklet. Bon, gwell an masklet a zo larbouj goudarit, larbouj hag a zo chom e var born ar mour e pen mar. Hag am eus dizoloet an ehan e gisse wanet da bourmen, hag a wadet ma hichen e gisse ur gwelan pe kentor ur gwelan ez pe ur gweletten giz ma velaret pe ur on a oa ur vam gou changet ta. Hag an eus lar din petra mouhobra ma niz, mezo pour mon am am eus lar dei, mezo am e bar salon a romantou polis, te zo lwe respontening, bar salon a romantou polis, mem eus traoù da gant dit, me a rabadom, chom da gichen an en ama, gwell ar mon etran da dra an out, pe gur am ave beblo a poliserien no klas var ma ler. Adam B ave masket, nei? Ban ve masket, Bon, an dra zo un historal, pe gur eped mar beblo e vez salon a romantou polis hag an oar salon se a zo le salon du gwelan maski, salon ar gwelan masket, setu oa beg goulennet gant ar skriv an gerien ar oa five a beptol o klask gwerz a romantou polis, me daou ve fedor ve skriva un dra bling, un dra benag di var ben ar gwelan masket, setu. Lar doa beding teus kin skriva un histor e brezonek, setu. Dreze ve e deut ding an drahe konta konchenou di var ben ar gwell an masket. A peseur kochinou ve kont gati justement. Neket heroic fantasy. Neket heroic fantasy e giz a gant Marianne a ma hich an ama kentor reals politics en un doare fentus di var ben ar c'hoarn a manchou a tout an dud ar politiker ar politikour y'en ave zo o ren ar vron en un doare en e bliskedom a tout. Setu ar gwell an masket en eus kont ding tout an dra hag en eus broudet da vechou, tout ar politikour y'en sei d'ober labour gwelloc'h eget na vez an o ober. On dra zo da lerm strov ar gwell an ze, hon zo bigoud un pen da ben. Ja, on zo bigoud un pen da ben. An eket an tarini. Non zo bigouden pen ben hag an eus gwelet. On eus var bord ar mour o veva a baoe kantvejou a kantvejou, a set un eus gwelet trao, da vare stourm ar bonedou ru, on a dija, hag on eus lar ding, da oe dit maniz, i lar ding maniz gima, da oe dit maniz ken dechel gant stourm ar bonedou ru, ning zo gwask adam gant tud Paris, gant ar show business a tout an trao si, da oe dit sevel da wez maniz, e vin va ya fe gwell an trao hag ar brezonek. Yann Biger. Yann Biger, fi poe skrivet a l'heure déjà gwell an masklet niveren unan, gwerz e mat tre ve bet, l'heure al peus skrivet da l'heure, da heul, pe en eus plijet kemen d'an dud jonj d'or. Pe, ya. Me jonj ding ar gontaden a blij d'an dud, me a blij ding da genta.
Skriva kontadennu peger zo tu da lara d'an trao en un doare a zach ar speret da lai. A zo moyen da lara d'an trao veje ke moyen da la varen modal. Me gav ding vei brezon eg ar vron a zo gant ar welan ez vaskle da he. Fi poulet din an rabenak an dud bet a vraiment neus tot an dud neus télé, an dud neus radio, an dud vraiment neus kedennou war an telefon memez, mais an dud neus im kontadennou ve. Me jonge, an dud neus im kontadennou, an dud an neus im da jom tost deus an natur, tost deus ar mour, tost deus ar meijou memez, mais an mamam bakischen ar mour, a tost deus an natur ar welan ez vasklet a zo laouj mour, a petra ave gullor evit laouj a ganiz gise e barz an oab. An dra a zach an dud, an dra a zach ar speret, me jonge ding, a neus ket penaos. Iou am a zo bela ket liou war nom. Eh ben, var ar gwelan masket neus nemet ur mask, men neus liou ebet war ni. Ha fei. Visan roue ganar mamke ba brovigouden, mais ba les banlieues bretonnes, mais pelerta peus gueulet banlieue et Breiz, l'air m'avait prek brezon, an a zon affaire. Et n'en est evel juste, la monocham. Ja, evel juste, ja. Pe penaos peus bechange da zevel a l'heure mag, zo souez savoir nous sera kit de survie dans les banlieues bretonnes. Andrei a zeu deus a rentelioù a gasan d'an dud deut, hag penaos wezermad evit lakad an dud da zeskibion e red lakad aneo da c'hoarzin. Gant konchenou, me ie gant trawal hag me oa boaz o lakad diouzkoden kichen na oa banlevioù kareiz. Bepret, hag un an deus Bezo, Bezo, ja, vel just. Hag un an deus ma skolidi, a oa ie skoliad da gatel, un peg on eus skrivet da leorse an daou, hag e poezus ie viche merched o skriva sur trao, namsan j'ai streget potre da zo erbet, hag goulen en eus ganniom, zevel ul leor evit a rezo teski, pe a war un tamm brezonek, me evit kas un brezonek varok var tachenou nevez. Hag a haeve desket brezonek a vremañ, neket tadian neus boutou kouet, me sellet da skouer, vimon penons da zan sal diouzon nouz, mouf ton body Mouf ton body en boîte de night, per velad ar handra, hey, mais avon d'ober goulen ou d'or, gwell me peus deske mod ar kentel. Mouf ton body en boîte de night. Ni neus laket gestraouen tout le noz. Ne ket fall, gestraouen tout le noz. 5 € pour le vestiaire, bande de voleurs. Pem euro evit ar gwizva bandena de l'aéron. Ne ket fall, ar rabat len ma fichen. Ya, mais... Il est sexy, ton copain. Kas ron et d'abitot. Ne ket fall, d'Avignon, mais ne ket fall. Gueula, t'as vu la meuf, elle est gaulée d'enfer. Gaulée te sarfulen, korfet ker eo. Ah, bravo. Verlan, peus be ran la kavei bel l'heure, ma? Pa ve komzet de sa ban leviou evel just sa anno da la kad gintuek pe Verlan e brezonek, ya. PNN, gintuek, egon peus ket ar frazen da l'air d'homme? Frazenou, neus ket klevet kemisi, me kentor gerioù pe troyeno evel l'air lavaret de kemen a gober, kemen a gerbo, l'air mat pelzo, mat zelpo. C'est au trao meus klevet, on eus klevet. Trawal on eus ugine die l'heure, pegar ISVO on eus da groui traoye, mais trawal on eus klevet die. Rogi ara, non, on avec ma kebars, froid. Rogi ara. Bah ça déchire quoi. Évidemment les lèvres. Change ta. Vicendroue, à toi même eus goulen, mais daoudin ober ar goulenman a Geon et brezon a to andrahe. Perek vichikit. Hag eve ket prek an dud petegen. T'es au sûr? Goulran. Non, a bepseur da zo ezom evit a vrezon egerienne de sa bepler a zo, kouls tut kosor a tut diawang, e barz a leurse eus un tout la trao meus klevet digant ma zut ie. Da rien ket brezon eg ijin divar nitra ket nebeut, quoi. De an daou a zo ezom a gav din ar yez veo eo, ar yez neuze a gant trao a zeu de spellor hag ie trao a zo ijinet krouet, ma veke ijinet, ma veke krouet, ne ket ar yez veo ken.
Jan Biger Perjonge d'or au Chilou a Vissandrou. Nan ket ar gwelant masklet, nan ket brovigoudenn. Non. Mais pli jarading mestra, pegez klevet meus ez l'un a fentigel gantan. Nor ket spontet, o klevout verlan petraoges e brezonek. Non, agor. Bisko, ar brezonek a zo... Tu zo, zo bespontet. Non. Ar brezonek a zo ur yez, un langage gizan a videlar, gwechal, ur yez star da vechou, ja. Moyen zo da blanta gant ar brezonek, moyen zo da blanta gant ar real, Gale meus a Corinne i tourne dro kassigom o change, o koulen, o peptrov ar skrivanier yen zo am Corinne. Ba vitroa se war ar plato youal made or rap e brezonek gouremenu hag unan nebeut gerioù meteriez memestra matre en bravo. Galarer strakal an da wan. Gure vet dispar ober rap e brezonek. Hag ur message personnel ne kezinet me memestra evet Jan Biger, sapre Jan Biger ben vechal vo gweler laketan ban oalet, blanc make-up de jom de flapat et d'anter ur vez. Ah, dreist. Mais je dis un message personnel, viton il a une fiche car via vich. Mariana Donnar a Guillaume avait preg Verlan et Brezon avec Ganor, Guillaume et langage lycée. Davidine Anzao, mais c'est clevé d'aliestré on est peu de phraser nous plus l'arrêt, mais pas besoin de trouver nous mestra n'avaison enfin un temps hygiéné de gana lycée dit mais quel arrêt plus l'arrêt de l'auda. N'est que de revoir dit même mestra. Non, on va juste mais non, mais gure madé igina giriuneve trouillez-nous enfin ni rasé est naturel un temps dream plige adre vesca Jésus un temps givé a gondra peus gret est naturel an doare broken en skrivet peus leur pas passé leur heroic fantasy brez al en reven trappe peus gounet peus même c'est rend faire l'air prise ariawan qu'est-ce qu'on a leur c'est gret peus leur al da heul hud or tourdu et hop dao diuvech beta pet prise ariawan qu'est-ce ganor penos peus gret fizo deux des doare Harry Potter et bevech m'avait fait faire leur skrivet de leur avec vers un mot dans mon j'ai drestol et au hortos ariawan qui sort de l'eriou puis enfin red dawe anza ou arisé marement pena heroic fantasy da l'air d'un dud monstra pena bah ar square brava heroic fantasy elles ovel juste Tolkien le Seigneur des Anneaux nous est dans mon j'ai en avait en ol en histoire nous ezo fait nous l'arfen troyuker gon erevent ag Castello ya c'est tu gant troyou d'aveb sort c'est tu dambe replij d'or kemen en heroic fantasy b d'un heroic fantasy déjà pugur et lac da vont cuit des arbedements enfin de la en historio guirvou da zomadier mais gissé or bedal davad lac da VAJ et norlen p nor skriva megave et or modmad da jinch on son jou a per ba ouyez ne splijet kemen ben ar fin da reia wang jonge d'or yez a ne ke yez ar gwelant masklet ne ke yez visan rue peus l'air d'an ve c'est au pesser yez nage bah yez a parce qu'il rend la red yez diwan mais diwan nek a l'ar fetud zo non mais enfin yez komzet gant tu diwan me meustra puis bedon b des diwan de klevet ar mat penose komzan du trodrodin hag me skrivet vel ma komzan a moranier dans mzonge c'est tu ze or brezonek a en avez a riawank enfin penose lar fen a gompren ez a riawank e diwan juste a per jonge d'or o beur en amzar da zon ken derrel a skriv a roman chou e gisse a tapout pris a riawank iz la heul dans mzonge pris a riawank iz zo echu vraiment da ouz o travar non mais ne chou meus mon esson skriva mais meus ki kroget bar soas per plij d'or bella bourze skriva pegan ekede ez kazan dud a kastut ken yawank laktut ken yawank da skriva me meustra bah puis j'ai neus din a visquois skriva enfin ne l'arfenke de naison me meustra mais enfin naturelle zovel len enfin nous onke zovel tressa zo nous l'arfen vello da ne relonke chomep tremen son gant o benvek bah mais skriva enfin obligadur et ne comprenonke dans du dalar et labour skriva puis rediez vidon maneke d'obligadur skriva peragobert et gurné neke de labour skriva Jan Biger jonge d'or per mor klask pe mor o skriva P mon classe, bon. Da zigenta pa gant don ewan blaves do hugen, setu ewa liam pemdezi egetre a riez hag an ekonomiez, de savet don bet gant mazu du koz hag ewan pesketerien, a oa tout an traoù e brezonek. Goudeze, kaset ar skol halek,
ranket deski galek, il just, kollet ma zan brezonek quasiment, a deux dandon d'ar brezonek. E oan da ouigen vlas pedost. Ar blavechioù dek katriugen. Bon, oa ke c'hoaz deus ar skolioù diwan. Me plije don ma mestra, pa jongen e barz pez ne skrivet Angela Duval, tu diouan a taer o deus pluje d'ar mour, at kavet ebet an alc'hwez ar brezonek. A pa oan, pa moa desket len brezonek, a skriv a brezonek, e me change de gim a petra e helfen hober me, evit kas ar giez war rog. Oan kebet bar skol brezonek, ma mam gouz a lar e ding, mar jan ig a roue, a ten he po d'ar brezonek, mad a rez o vant e giseg an ar brezonek, setu, on en em laket da skriv a kontaden ou beien e brezonek, a gounize, pa an deud war ma leve, e meus lavar, e ben, bram a meus amzar d'ober un dra bennak evit ar yez, nous on ket ar mod da gant egit tout a nolwen korwel hag a real, bon, en em laket on da skriv hag an dra blij ding. Yann Bertomin, an meus peus triskrivan ar ben ar fin, neus kejet gant ar yez en an doare disaval, gant yezou nin ket disaval, met doare ou da skriva zo disaval kren per jonj d'or o velet. Tu ken disaval o kinik traoù, a traoù a vezon prenet gant an dud davad, an traoù a blij da lennerien. A pez a gont hag entar, hag ur marez o bet e vez eskrivet gant an dud de vito unan, en bannet gant an embanderien evit o flijadur o unan, mat bremañ eus a bep seurt, a mat eo, ezom a oa nebeut neus ket pell c'hoaz, e oa ezom deus leurioù vid ar yaouank, e oa ar guden vraz, bon, diskolmet eo bet, graz a dud yaouank evel seo de skrivet, ezom on eus farsal un tammik, bon, ken kriz o ar buez a vechou. Non, mais a em eus displeget deja, penons, ur bigouter ober gwap, da leon e sezo ur vez ma mestra. E a bro leon, e vez espernet peptra, a zo ken ar fent. Setu. Hag et brao gannoc'h. Bon. A pezo da ober eo kinik a bep seurt evit ezomou ar vrezonegerien. An dalc'h eo bremañ penaos kinia leurioù, penaos lakaneo da veza an avezet, me meus tra eget ar pez a vez avaret bremaik evit ar yez e unan, penaos lakad an dud, lakad ar stalioù a zo en am laket, da hounit o tamm vuez dre a leurioù, a sevel en ur mod ekonomiez ar brezonek. Lakad tud da hounit o bara gant ar brezonek. A hemañ dalc'h, hag me graz d'an traoù da vez skrivet, ez eus mur dud hag a vin o prenan traoù hag ez aio gwelloc'h an traoù c'hoaz da zon. Merci braz d'or, Yann Biger, Mariana Donar, Vicent Rouet, d'ave deud da gonteko sanganin MBR, hag lar merci deo. Hag on dra disa val kren bremañ vel bemmiz e vo digemeret on ar zour soner ar c'haner pe ur ganer e sa vo MBR yaouank en a stenet ur blad neve gwenin a doio dorstu genin. Mon Robert tro an dol vi mont da velet gwenin de sta trap ar mikrota. Gwenin, sait peus ur bladen levezon et veg a tonioù breiz, tonioù ar broioù keltiek, men ne ket ur bladen engoulnel tambet, se zo ur bladen a vremañ pe peus bec'hoant d'ober. Ur bladen, da genta, c'hoant meus bet a gana da genta, gionez. C'hoant meus bet da skrivai, hag a kanar pez a pijidin, si tu meus kejet gant honoré a neus savet ur bladen sambliz. A zed ar pez mon vont da jilaou dorstu, gwenin gant i vladen entual, dorstu.
O fudinu ken gnon, derel pen a rankon. E maik e varbim, tre horbon spiret. Henne, 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 henne. Henne, henne, dans la vue. Henne, 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 henne. Henne, henne, dans la vue. Skoit ganin. Hindin kunnar dal. Trehan es a gavdor. Nagas a honor met a boger allor. Non nemes kedahum. Madives beu a green. Heno crazy buskan. Moes a bue. Nahul met wana. Hinde, 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 hinde. Hinde, hinde, dans la vue. Hinde, 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 hinde. Hinde, hinde, dans la vue. Ne snemet bunuchon. Ne vigido pliser bed. Hamave fe garanti. Agar a fe doch a trinel a vue. Hinde, 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 hinde. Hinde, hinde, dans la vue. Hinde, 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 hinde. Hinde, hinde, dans la vue. Hinde, hinde, dans la vue. Hinde, hinde, dans la vue. Gwenin, 2 ans mata Gwenin, da zei stol sangenin. Hag daou e lar, pa vep d'et un an bennak da zon da gant 2 ans mata. Da zon da gant ban abadellement, ve koul gatan, kan a varion, vel just, man eus tamm ple bag ebet, kan a cappella, kan a gant or zon epken, Gwenin a zo boazet da gant hag a pem son seto neke memes tra, kan a gant ur gitar epken hag ere lar, merci dei da vei deud da gant a cappella amman. Gwenin, pat pel zo bech sonjet, pa jonjen penon zo soner e sevreiz, tu ur stu var vel a Lanstivel, a Gilles Servat, Den Esprijan, pa vu laket ar goz var an e breiz bremañ vel er tud neve, nol oen korbel en o zoe, fiz en zoe ve, o ton var vel, a tos a var deus la nouvelle chanson française, ben ar fin. Ah, ben, on ket o c'hotos an drai. Ah, gwelarez. Ya, penons en un doare pa groger da gant a nejon jerket e barz a pez emañ o vant d'ober var dachen vreiz e kan ver son erez nagal. Klask a reom ober a pep gwela, klask penons sonjal en ur zon erez a vraiment un dra benag a blij diom ma zo modern a yaouan, quoi. Ya ahe neus tamm bignou, neus tamm bombard, neus tamm merminik hag neus ket penons teste nous stom ken nebeut vitra pedra. Neus ket a geo en un doare peogwir tan ar vue a zo ur ganaouen a gomz diwar ben ar merc'hed a zo penons skoet gant o goaz hag ze zo bon gure penons un tem un tamm skrijus, mais modal en un doare pa ve kanet e brezonek ouzpen en un doare un tamm sto, mais meus tra ne ket ranat kan a e brezonek peogwir an dun e gompren an ket. Pezeo pa gant an e brezonek et deus ar galon, quoi, hag evidon e kalsesor. Penons, diskouet a real izantimanch ou ben ar fin, pouzer ma ket an not a reuzan dud a voer brezonek. Ya. Zorzal. Or gudan ar LFB1 gure, pezeo pep tra zo en doare da gunig an tra ou ben ar fin,
même mes au bois de Guinée gant trop juste à rock hag tremen matre neus ket dem da l'arrête juste récis a pezave barza ganawen mais rayon temu hag lakadan du dagoge alpe respondeo quoi. Mur a blazo, jonge d'or hiu vid a reiawang o kana e brezona ken an doare disaval a eptam bignou nag ar minik. Bah, il va juste, hein, niso pevar million breizat et breiz, déjà pesara calcique, c'est tu dans le jonge zo place vidor bern tut, c'est ce clair quoi, avec un verre petra, avait fait son eres, zon eres, avait la pesarande, enfin, c'est une tom start pugere, et quand on juste quand on est rond volant à zo d'ar guitare, mais sans cette on gant une tabouli, enfin une taboulinou, basse, agal, hag, mais place zo évident nol, et vel juste hag drestol, neus qui n'aime breiz, vel tachen, mais moyen zo mon nerhal ive da gana hag mont da zizolei ar bet gana ran hag zon erez deom. A penons evelit justement an amzar da zon, mon arir da gana an timik va pepler, bal lore nou ar vro, a pel ar roi, matra. Ya, evel just, aze, mon mouvel et penons à l'oubi Paris, enfin gred de bet dija gant tout la bretonne de Arok pegur tout dans tout dans du de Paris ça zo braizat for penons pe mom goz bena vom goz bena pentat goz bena zo braizat c'est une qui restart comme di war ben di war fen ganto mais evel juste et zeus moyenne d'avant pelor a redemon. Gwenin, merci braz d'an he o pladen entual. On ton al vide chui matra he. Ya la wen ya maro en evnet gant modest glandour. C'est tu. Gwenin. Ne traken na gane, traken na veve, ne medan na belvis a chuitele. On avait drou, qu'on avait le but, Ramsascorn au roi signu. Inigrabon nanes lache benefne om dun de segouille da petra rafeze deo ne spede no lava na hona wambaro ne medem baruel inan il tout de slaqué en air na goué un quinze qu'on va gouer vite béliard nefne mais de race de stinte Adus non editus azernos Ive paviche bessonet Il era rona barados Ive paviche bessonet barados Neus beden o lava na hona o amaro ne medem baruel inan il tout de slaqué en air na goué a quinze goué Barados
Kenavo. Merci, c'est-tu Gwenin? Wez neve a brau, Restol, ba breiz, a givlad an neve, en tu al buan a buan, videchu an abad an beb mis vola ket ar goz, var internet, e brezonek, kinig a randor, dijoloi blogou, lerienou, traoù a beb seurt avec kait, var a roue da hiu enoriez a sangenin hiu a Christian Lemeut, hag a skriv ur blog, ba wepel, memstra var internet, ur blog egalek hag e brezonek, an Restol, a sangenin ve Dylan Simon hag a zo liseat ba diwan, hag mon a rad a brek d'or stud iver blog lisei di diwan, ur blog ean o kik a fars michans vo moen da vel na, a he var ar skrampe ur blog Dylan. Ja, da genta de Madonnol. Neuze komzet evet d'abord var ar skriva e brezonek, gant ar romanchou, neuze doar e wal da skriva e brezonek ur blog a zo an doar e al. Neuze ur blog a zo lercien, frammet dija, roet ebet ar fram dija, neuze nemet deomni da lakad photo you per pe, neuze rand penad ou skrit, pe force petra. P avait skriv, justement, force P avait skrivet var ur blog. Bo ya, tout an etra, tud zo a lavar a gont o buech pamdez, lodal a gar a kentor a labour Sirius, gant photo you, da square, pe penadou var ar film, pe force pe... Skrivit dom, skrivit deo d'or stu, gout a ran an beuet gant ar goulennou touchantik et yo Corinne da l'air dom ar pez ve skrivit, mais skrivit var ar blog var internet. Fi Christian Lemeut a skriv force P, tout an itra var ou blog ve? Pas, d'amsonge, enfin, avait dans mes ar blog zo média neuve, nous avons besoin les enau avec ar média yao, ne l'omche l'arrête calaverne Petra, nous avons Cunugeno, Petra Oulous, Petra Oufal, good année memestra avero pas stabuto tout azo druk tchaver à réal quoi, nous avons arrêté d'urgence memestra avec itabutal gar réal quoi. Ja, parce que là on nous plug un réseau blog vers internet, mais pire fait le d'or skrive da square, pire vos moyens d'alen vers ou plug. Trawa beb sort, mais me skriver rubriken bebsun avec Radio Brodjenet, hag ar l'air, rubriken sen avec un bonnet, a ziout, politique erreur, arrière, en nature, pe Djurio Mabden, pe trawa beb sort, ar vue pam desiek, qui me skrive, de commence que trau avec trau dichter, mais bon ar l'air classe 40 de Sonjal. A blam de be la kadandra hin he var vel dirak tout dans dud var internet la kadou change var vel la on doit réexhibitionnisme mestra. Marsin mais dam son crédentieux peguir ar père à skrivant ar blog zotra ou a fait la revue et quand net même vue privé la quand ar internet gavant je pli juste on doit rester me bel blogo ou azoelsan a get bué privé zone dud get photo you a websort bon Menetche Andrason Tomebet Mekentor Penadaus Creed avait la quête var internet on doit rêver de Orpen et de Unborn Breonek à internet avec Rarandud quoi. Aline et DV à tout le monde en jonja la guion zo tu de ton da vel da len blog ou sorti. Ah ya ardro quand on enterrant à Daugant visite zo bamde var blog. Dauhand den benak bamde. Ja. Dylan Simon blam de be a peus lak trau diwan a he varvel se zo trau dorfi trau a lycéidi blam de be a peus be hant da ziskwe an dra he da doud an dut. Doar exhibitionniste ve? Oh non, t'en m'abed, mais l'anke perag on est chez Juan on est chez droite de lavar mensonge tel à lavar d'azonge var trauzo nous est dans Old à lavar en songe c'est meke de nemekin labour gazetener peut mossé on ol a relober andrazi donc d'azonge var pesa taché nous na square. Oh bah mon a rappel var sport enfin pesa gant ar pesa de denet nous est pesa mon a rabete gant ar zoneres par sportou ar filmou ar penadou skrit var trauzo politique erez avichou enfin c'est sur blog d'ave alenet gat tu diwan gant d'Avignon et petraman gat pepoan. Bah déjà arrêt à war brezonek. Goudé nizo astroladict mignonnet nous est goudé red en avezoudi ar blog ne ket digor dans ol red en avezout vestra lerien nous est mais goudé ya en ol a golet en ol a len. Mais on doit red a brek ken et trésor kentor. Ya qui pen kenta ya mais goudé nizo digor dans ol. Un penon zeveles en amzar da zon mu a vlogu a voato lo de zon dud a la anazo a hiz a chomarai o a za o poen pe boen.
Ja, riz, mais marteze et chomo, doar escriva evel areal, nous unke perag ne chom feket, nous unke. Christian, hiz nage peget. Riz, ja, el raison, mais d'amsonge, ma un dra neue, sort média neue, arrel bout savet get pepini, quoi. Nous avec nitra, quasiment, mais nous d'amsonge, netchet namaiter riz, mais ben avec neue, avec un démocrate arrivé, avec un citoyen net, avec l'art tout songe. À deux ans, d'amsonge, bon, bezo blogger à gazo, gavé savet, bon, arler, ne veut mu la quête nitra arné, mais bezo d'amsonge, bevo blogger, meilleur mu d'amsonge. Ja, ondrederen nous ar vloggerien Europa, zo tud au Chômer France, blanc de B, zo kemen a du change d'or. Ah bah, Fi hag ar blog bemde. Marcin, eus dobirzo a ferzo a gomz get tudal pe a skriv, quoi, a echem trao aveit ar vue pam deziek, pe aveit a ziout iwe ar cinéma, pe filmo, pe trao a bep sort, pe sonerer, pe un doare iwe de gomz, quoi, de eskem trao. C'est tu vi good peller kikafar.blogspot.com mandra henage, kikafar.blogspot.com. Christian, résoré. Résoré pitch blogspirit.com. C'est tu. Agevelan Corinne iton endro Corinne. Goudron on beut var a zeblant gant ar goulenou. Ja, mais an dut surtout a zo o gourhemeni tout da l'arbo vegretare, bue hir da gant erezet ken kwan a ken brau mouejou. Johan de Brest, là, c'est vraiment formidable. Plus je vous écoute, plus j'ai envie de continuer d'apprendre le breton. Ah bah daoud amon e barz, kreg e barz. Avid e chui. Mai deus naonet ala gourhemenou derrière a gant ar brezonek politikoien tudantier bank an embregerechou an arzorien ken natur lantre o gantek en he en drugar neus force an danwe. Ah, na brau. Na brau, a mi chance beze vimba. Ben naonet a ben neubet. Vi kloz an abaden, Yann Bertomin. Fi peus ket ur blog e brezonek. Meus ket nag e galek en neubet. Non, don a raio? Mamo amzer, ya. C'est zo a pez avant ar muia. Dominique Andro, peus ket ur blog ve? Pe fe ket c'hoant la rechonge dans l'or dut? Hentadra a lenin blog notre obiger, kem plijar da meus klevenin prek brezon eg ar poez moez begoud. Eia. Mais besoin dans la ondra divar internet. Mais j'en steg internet zo ur chance vad, evit ur chance. Bras kenan evit ar randvro. Ning zo pel hamet eus ar krezenou vediviz en trao, e pen ar bet. Hag am eus tra e blaez pemzek a pevarugen a vebe krouet am gonti bank, yon ket ur broderez, ar jelvich kent war internet divar bet. A dibao an devez se, bremañ zo tost pemzek dregan deus ar gliant da CMB, nin ket chom et va var an bronio. Setu internet, evit ur bank, vevor tout an trawal, eg evit ar yez, mais j'en denk zo ur chans bras kenan. Vi la carrière von der Rock à bez ar bet a bez. Ah, merci Braz d'or, Dominique Andro. Merci Braz dans nos dudes, zo bet o kemer pers et par son abadenma, Dominique Andro, Yann Bertomin, Fiotog, zo bet ahed an amzer am imhichen. Orger var internet, roi dreme mom ga internet, vilar d'or peus or stal neve saet var internet, l'er magaver traoa bepsert e brezon ek epken, ian o klask.com, o peus profou d'ober vinedelek. C'est-tu échu en abaden pedos, mi chance peus bet plus jardur, sans gagnum, en nouzement, plus jardur da flep, ben ar fin da breg oriez, preg brezonek, ma fel d'or, sel d'or en abad an endro, ma peus kin mont var sur la place Pic TV, pe brezoweb.com, brezoweb.com, hag relit sel, ouz nolwen korbel, pe gwenin no kana, nous on ket mil geuch vernugen, ma fel d'or. D'or da haut ve, e voilà ket a ben neubet fichenou pedagogel, staget d'or en abad, en vi chikour, a rez o teski brezonek hag a re, ben eus miz ar da matrehet da gompren on abaden ken hir, lak e vo fichenou pedagogel, l'er ma vokaet, ar gerioù neve, antroioù tout ar pezo a bouez e barz an abaden mañ, ar miz a zeu da lan pemzek a viz gañver, don a raio buen, e vim ba bro dreger ar vechman e kawan, gant treger es vel just, ar abador Dijonj al nehe, lan pemzek a viz gañver, a eiz a rant ar nouz, giz boaz,
titourupo var brezoweb.com veljus, newsletter da reidor tout da relayer trop dro da webnos da brezoweb.com avola ket de place a ben nebeut deut da lar o hano a go chomler. Lar a rand merci nehe dans nol dud bet o kemer perseba dans abaden. O merci braz dans nol lycéidi, dans lycéidi wan bet o chico han vi laka vi sevel en abaden, laka dans abaden e place. Merci braz ve dans nol technicien net zobe dam en ember o kass en abaden varog. Lar randor e bet ur plujader vipe poan. Corinne. Ja, merci ouspen meus alar da nostel nouzvad, neus prestedom antolioù amant a hadorioù. Corinne ur ger matre roa divar ar goulennou ar pezve kassedom dre internet. Vet ket nec'het gwelet ebe tout ar goulennou, me redel eus ket an dut a zo a he de gozal ie, ne bet zo bet digaset, mi a vo ben vechal, a respont vo ker ma vo moyen. Ja, hag ar vechal vo bras ar roa, ma vim ket beut gant ar goulennou, ma vo ret mur a blas d'an interneterien. Echuid a vrog echuid avad, on tombe du ve gar pluja de rato, ur vech ouz pen gant Nolwenn Korbel a Soig Siberil. Ken avo a hentatro. Yannick. Hey Yannick. De da Hawaii, Kenny. Hey Yannick. Oh Yannick. De da Hawaii, Kenny. En mes bras. Oh, en mes bras. Nekeredom. En mes bras, oh, en mes bras, les queridos, oh loli, oh loli, oh loli, oh loli, oh, oh, oh loli, oh loli, oh loli, oh loli, oh, oh. Hey, Blake. Oh, hey, Blake. Me yinke da Hawaii. Oh. Hey, Blake. Oh. Hey, Blake. Me yinke da Hawaii. Oh, nam yinke tat. Rea Sailu. Rea Sailu. Muskulien malon. Mai Ri asailu o kalsri asailu Muskulien mahalon Mai Ololi, ololi Ololi, ololi Ololi, ololi Hey, Yannick. Oh, Yannick. Non che vede. Ariel. Hey, Yannick. Oh, Yannick. Non che vede. Ariel, non che nan. Dem, ma joie. Dem, bar, prajou. Songe plus de squishal. Temba Juanjo, Temba Juanjo, songe plus de squishal. Ololi, 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 ololi. De spoor van tel hier
Ja, songe maar de meus, ja. Songe meus. Het is gewoon van tel. I'm gonna lock it on mine. I'm gonna lock it on mine. Juanes, vanity. I'm gonna lock it on mine. I'm gonna lock it on mine. Juanes, vanity. Olali, 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 olali. Wow! Yanni, 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 Yanni. Yanni, 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 Yanni. Via vol, maar roe. Oh ja. Yanni, 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 Yanni. Yanni, 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 Yanni. Via vol, maar roe. Panem gavi met roe. Panem gavi met roe. In duel, das teroe. Panem gavi met roe. Panem gavi met roe. In duel, das teroe. Agahe, oh. Ikarim. Agahe, Ikarim. Ikarim, Ikarim, nous Olale, olale.